say what ya asase so what ya asase so yo konfo na kwa asempa ni no bi bara what man san ya dia na nyensa we ni ta man konfo ni po dai wona wai ko ko nyakwa wona wai ko futu ko maboni ka sai ko mi dinam fa ban fa maboni wano mi se ma se na ntwe mi maboni mi na ntwe maboni mi na so nka dey e ko pem se so obi fira bontene bo wura fie e betwa kotoko achi mpira na fie nipa na ayede na we dey fie nipa na kan ye ni tua mu bi ene sei bi sa so ye na waje asi wo abubbo wo che e twa nyaa ne nkokọ no fa so e wo so wo kurema ne de hene ene se me se ya de wo masero wa wuni ya yale ya de no to so ne so de na atimi ya no eti hirim ofutu bi oh me bye die ko fa hey my hey no yes no yeah on ka se mi tro wa ka ta fa minimo wo minimo wa pani fo se de wo en kumani asem wanyansani kan wo ye badwen ba beti ase woni watam dabi wa wo ye ko konfo na nankatia aya de wona tete wakom wo minimo wo na wo ye ya de ye na ya drama tu aso ne so wo ka tese yemfa wo dwan ne akokọ mra na wan ka se wa wunya ho no wonni e bi fa be nya ban no wo kompo na ye no wo zo hu ma meda ye power ji pampa we say dey asibo ato ade na ade kwa ma dwenya se wuni maduro akare dia bi no wasa ho no bo labra ni ehu enkura wantam ha kura ni se e ya asina maduro wo se kukuom wo nya ta wo kom apa fo dosobu no ni bi asana asene ko wana wo sha na sai me ko bosom so na me ba wo so woni bosom abu aga da jara bu jare wuko mace ciwo do sebre asadakam ayi fin yi wunyi yi da memwa bresa akupim se wu ubewu efi wiase oko wunyi yi da wu memwa nonsasa ya die ni dro ene beto so ofefo no msisu nyina memu bia yiyi na wodi wo hia ana beto so wunyi yi da na sika benya to botom abuso kwa no enya 100 Ghana cedis fi so wunyi sika wo be no nsa abua jo wo dwan no de na akokọ e ka ho ne we How for vessels will be who we are my name so janko wunim se odwanko asase na wo ba hasanam na wo kan me ka kira wo se yade na abọ no nya yade ketwa na nanum betimi asa o mbeje odwan ne akokọ sanam na wo kan na de na fe asa wo dane wanu me je me mpeni pa ne kan sama na wo nyina minim ma konfo akọrọ ba na be ma de okobu oh be ma akokọ bi ada akokọ entu na mo mempa akokọ ba ai na akokọ bi ada akokọ enti no fa akokọ ne ka ho ansa no metimi asa yade wonya yade ketwa wo hwe kuma mi ajo ma esi mi so ma akokọ na mba mbe bre ma de akono emuje ni kokwa na tuntu je kokọ de na wo pese ni patima ni nyina ka wo betwi medi oh aye anya me wo ani me wo dambo to ni mti no oba no ato me hu wai wo ba no ato me hu ni ntimi nya adwuma fasa wo ba ato me hu wo dambo to ni mwa eja ko fu ambo de mu ye bi o oh abas mo ya de papa o mo ye si abro science somebody atitesi rank wo fa ko ta egbu na wo ya da da na ngwa ni he na ngatia yo na mi o edo na ache me no na betu ha na ba na du bre wo se kuma fo mu hu se oboso mo ni nkwa sadi me wanyina na atwam na enne magya sadi we kura twesem de na yewo na no we kipen ba krum he na msim ye kobi na me diadro na me fada na chi diadro na ye ensem ye petesi mi abie enka 15000 pe ya me di mo kwetwe afi
Ante kaka bo say hu me ade. Dabo say emfansa de ma de o say ye. Jai. Unyame ne ba abe. Edu be so do kra nya ba for dem Kristo. Me konfokase te se me ba hwe makotade ya me di nam ho a kwa bedwane. Eso de ma fa urade. Bibia is simple. Anto dwan wo de kwen. Unyame ne me tene ko fro ba he. Akan mo kom ye. Hey, Shire kenyame. Erade me bomb pie ma me nye wo Jesus dim. Entity bia. Adietuo bia. Break and loose in the name of Jesus. Break and loose in the name of Jesus. Break and loose. Thank you, Jesus. Rather than Saka. Way, Fakoye Mpusu Nanom. Oh, look if I'm a Christian. I've won with Fakoye Mpusu Binare. Oh, I need to go. Minfanere. And now, over. Hey, Kakabo. Sana Papa. Akan me de me na ye. Won fa kokwane ma won kana mu nya nkwai. Jayo. Say. Kuma ne wo. Ye tetu akome. Ma ka je wo. Ye do fa fam. Am ma tam tell. Ye do fa fam e betima adumi mi be na ko. Na da bi wo ya de na wai. Ye free. Why na be di ma wusa? Wana be du adie. Wana be du awu. Na o ka to komwa. Ya hu se ne wo da buom. Enti o fra ko na enketie na be sa adwuma wai. Na nketie jam ko pon me si me di na chi. Okay. Na wo di odan na kwai. Be hwo so bia. Mama. Na ma ga to me sa wa konfo. Ya do ko da di fo so wo. Sen. O to sen. Enti enketie na di me wusei. Enwa se me ko bubu mama. Okay. Wo be jo ho sen. Enketia. Wo. Ade a me dwane nipa wagye Yesu ata na ni ase twentwan. Nanso wonim ba bia nipa no ofide. Wonketia dia wo som no wonim ne henefa. Ono kro de ne die maye. Ye die birthday a man invitation ma ne ba ase. Obe pai ba lo. Na afia dai ene ye di adwuma ho na wo si akire. Me bua samu amane. Waka boko. Maka. Unidia. Enkatia. Boko na wase. Yo monitor. What's the second? Why? Kona we komo nyankwala komo. You would The thing is say consent preaching idea we say you need dim one dance say oh emna when you fry na no ma bosumu yesum wo dawo omoni bosumu do be catch him bian omoje na mama bosumu ani asumu mu business and na no bosumu omona boye no fese you my ye me kanfu mudi so mudi munyam nananum ye kutumu yes sorry mo nananum sum wo kutumu me wo semensia nananum abusum semensia semansum wo nka me jimi ni mi pakra wa bodam se wo sum boso ye se abosum mo sum mu na diye sa konfu bas ejapade wo ye efinananum abosum na die ba kan yan se serew omu na ti wani oh ani die mai se wani ati se di fa ye na na se bi fa ma wo me no wonda first ni ona itama ye wo busumfie e we ni ye ho no enya se na na no me damase The Bible says fools says in their heart there's no God. Ani na ye di atamu ni mana e kire fools ya kwasia fools ya kwasia na ha eduaba ho asem no ka. That's what the Bible is saying. Say ye di atamu oh maka sem bebre na de se mo no ati ase ni se adie bi e wa hyase bia no
we bibia woni me yes na bosomsom na bosomsom na che senkafo no o si bibia woni me e bia o kan wo hefa se obi bobo na uniju ni mfie mpanisho na obra otumika se me kwa homgiem potoka se was retirement okay Psalm 82 verse 1 or say potoka se was God have taken his place in his divine counsel and in the midst of the gods what you say me engafu osutimi agbosum ayi atabi abosum nyame amesum yisi an otimu na yedi ni bihene otiawonka obuo na ten. And if there's such a supreme God there, then I refuse to serve our God. I'm going to serve this God. Bible say, "O ye mo behu ni fin futrum." Na odi ogomo no ja ho no. No nesi ma poma bre. No di ayeye dwuma se na fun ma. Nyame hu mo bo, you have to repent. Ketia. Mema won kasanche menua asem a menua nketia ka no sedi mpanyimfo se pane enwo pane enu ntina ye ba ye ne o kasa wa hobrasiem for your information from today we pane bi me dadoa oh sir yes nketia na wo fu wana wo fu se nyina ne ba ha be po oh makai na fi ba ne sen eno die na bi wo su na sei die anya se wo sum dia me ma so te se dwumadi a yensu ye hye ya na po aye brofa kuruma ne ho no ye wadwuma ne enso anya dwuma sabe pepe enu ni dia nyame osuma me no o se asem me kan bia no senchani be di akire I can be in this room and be praying fire will come and burn everything over there I will see so the war have just begun oh sir the battle have just begun sir me mama yakoni so the supreme commandant of the universe wa dada o kra no nipa bia wo dada o nipa na de na wo primo akoma hwe se je ne nketse o si kom wo so padua mu na wo kom a na na no mu nya jikeke na no mu akra di ahurusie bosom de kwasi ase ayi kwasi ase na wo never bow de no mu kun bra wo seen the light and I refuse to bow sir I refuse to succumb enkoto oh ankatia sa na wo ka ankatia wasachia fa yasoko munia twa ene nkasa kosisa mpanyifo se yatwuru ho ye pedanta na obi nkasa pudu ese twaso ahia be dinu twaso ani na peso dia sika jananka ono ne de no ho so so asachira jano mane sachira ada se me de me ntine na biase tiase ono de no ho so asachira ada ha wana anaye mu na nitabia nkobu ni due wasachira uye ni brefo pa anaye me sa nam de breba wa asamu anasa bas anaye mu na nitabia nkobu ni bibia ono de no na wo be dina ma ba twaso me sana meje Dabo. Bodian pressure then. Baba. Jeremiah 48 verse 10. No me can. Yosum nyame biala biala.
biara jidie nim. Itmenua me catch us obesum nyame a obeye hya ye obeye nwan enu. Wa ma sum nyame motro modwo no. Enye obi wo a okwaso dem a ana obi wo a osmaje adi enyi na kuma fo wakuma jidi. Ne nwura umu ne sum nyame obeye hya ye obeye nwan enu. Enyame pe motro modwo. Me ka funya ne ba ko pa na ma o. Me nya hwaniye. No aka me huyanka na me kan yo na so hwene. Oh, ogonfo ba ti se me na me ni e. Ogonfo ba ti se me na ma du pepe so se. Ah, mi ananka me safata. Mi ananka me ni eni da so. Ogonfo ba ti se me. Ah, mi aname ko enere me. Mi na mi kita tro konkri. Ah. Ogonfo ba ti se me. Ah. Me so ogonfo ba ti se me. Ah. Mi na me ni ye. Ogonfo ba ti se me. Mi na ma sabina. Ma me na papa me kan fo ma wate. Me kan fo ma. Chame. Ogonfo ba ti se me. Na me kunya ho. Enamo any black red. Chane mi na mi. Ogonfo ba ti se me. Ah. Ya na me ko ponche ho. Ah. Ogonfo ba ti se me. Yeah! Ya na me ko puso. Ah. Ogonfo ba ti se me o. Mi na mi ni. Oh! Ogonfo ba ti se me. Ah. Mi na mi ni. Already. Already what is that? Already. Mi na me nyame wo say. Ah. Already. Me catch Robbie Piasa. So, Bosuma, Jai, Onuka, Mina me play na mu, and Kanka, a coconut. Obanam, my son, Papansa, Nam Papa in the Mensa, because he won under, should there be a hunam, and I was so many. Praise the Lord. Praise the Lord. Atiefo abutie me kanfo Yesu Kristo de na mama se fa ne se wo kra ne waje nkwa no no nkuto no betima boa wo wa wutie me wa wote me nka me be se me ka tire wo se Nyankopon ne hene awurade na di ade awo ba bia ani wiase ani asase ase ani ba bibia me be se me ka tire wo se yesum nyame a ote ase yesum nyame a omankwa yesum nyame a omade oni bi etumi nya bie me be se me ka tire wo se na wana wode wo ho bo awurade no ade nyina di boa won na wie wonye enti so otemi a me be se me ka tire wo se fa ho babo Yesu abusuakuo no na ho ntow ni mu ne nkwa wo na nkwa no onipa han me yi makenka asem na firi Isaiah 44 verse 6 na Bible say abosomsom ayankwase asem Bible say na ba konfo komo oje antimi ama said Isaiah 44 verse 6 eka me be say me catch you say fa ho bo awurade na ho ntow fa ho bo awurade no amade wa koma pe fa ho bo awurade fa ho bo Yesu abusuakuo no na ho ntow enti so wa na wo tie me o se me nka me be say me catch you say abosomsom ebeku anima se me fo mabla wonye mfato ho me papa na ye konfo panyini e wo krom ha renim gwase abosomfo adigu no nani fly abosomfo antimi ate Yesu Kristo Nazaretini ena beti nani enti wo ha na ma me kanfo awurade ama wo se wo ha na so mbosom odo ho atokonfo bi so me be say me ka kire wo se fa ho babo Yesu Kristo abusuakuo no na ni mu ne nkwa wo enkwa ene onipa han fa ho babo Yesu na ho ntow se watimi agemi a odi obadu amna bro so okonfo ba ti se me ode wonsa kamia okonfo ba ti se me wa mama ni mangu asio okonfo ba ti se me ode wonsa kamia rade me da wasio na me da wasi oh okonfo ba ti se me wa mama ni mangu asi na se de ni pamu no Okrasika mu odi kodia wo ae odafo no no mi krasika mu
me di bedi ewo da phone no Okrasi kamwe odi kodi ewo ai okrasi kamwe odi kodi ewo den yeno ide wadawroma wabubu asenfuna kan Abio anya no nko a ana misisi mututu me ana abegina me pantagwan nem na koma zos papo enu nti na waba no ho beto no ho beto ni sisia wodi amegi wodi me betwi yade no edi egukusu anim ama no ho ato no besori anante nonom muna mbo modishei aene yade ebubu no gufo enam se mo amo adwuna ni nti no mitime so ama no ho soso ato no hwene kra ne na ho den bigina kosue mu ma no ho to ne sisia aguro pia sole sole ona nan mabusum dimu heme na no sala abegina me fisi me ya pa esayo ya mfane mlawo abusum fie we ni wadawro ma waba ha san nuanu san kwa ye jasu ma ye san fane mra so ne no so nan mabusum ese yeso ba so ne no so ansa no masani ade me Mate, ti mo fare mla. Fare mla so. Mo fare mla so. Mo tempo. Mo se ana meka. Ena da ni tos. O sempa. Me nkwa chana. Na wuni musuma ye gu abosumfio. Asuma no ano flu omo. Abetatu apa so a. Odi kosu abehwe na so se de. O da ne duana. Afi kura ni tutumie. Teacher sa wonko. Yeah. Yeah. Papa, so you go home, mama. Wonko dia da hwa. Se wo da hwa na wawu. Memu. Se oda so ma ye kra eti ase. Onye nipa nyina na enye ne sei. Obi wo honom a onyini duru ye no. Wa hu Nyankopon. Wa hu Yesu Kristo ye de ho ato no so. Enu owu ye. But ye de asedanka Israel Nyankopon. Se wa me ye hu ye boni mu. Wa me ye hu wo ya bosumsum na wada ne ho adi a kire na ye hu no. Ti ye da Awurade Nyankopon asegye me so amen. Amen. Ye be bie ye nwoma no akọ Isaiah 44 verse 6b. Isaiah 44 verse 6b. Oba pa wa haidie na obebie ne nwoma nim na wakan amai. Yo brasame. Ejidi fo ma yinti Awurade asem. Ya ken kan sem no ye yi ne wo Isaiah nwoma. Etire 99 ni yi mu nsia ho no. O se na Awurade ene ahemfo mu hene Israel domberima ono ene ahyase ene awiye na nachi no nyame biye ni ho amen Amen. O se nachi no de nyame biye ni ho Mesi nachi ni nyame bi ne de yesum nyame a ote ase yesum nyame a otene ne nsa eponi aso oten ye de so kasa epo aso oten ye de se de bible ne ko o se nachi ene nanim nyame bia ya abofla wo nanim meka akirawo na meka no kura akirawo se ye Nyankopon ne de he is the alpha and omega amen ujidi akase amen amen busa o question pacho na bi say sisi na ya fa nyame no enkwere se bia daachi bi abosom be haye daachi bia tire ne se obi oji nyame die bia no ba Yesu nchen bia no wa ya abode foforo na esedi oji ni die ni se Nyankopon wo ene Nyankopon no so osoten abosomfo ni nyina na yenati a Nyankopon abo no ene nipa dasani ase da anwene netie no ene oso wo ye bosom ene ode ne ho ato no so na bi ye netie ebi so ye dua but ye Nyankopon ne bo netie ni dua ni nyina
Imagine say netia ya Nyankopon no abɔ no ye di abɔ wo mu na even po sa konfo ni begu nsan opegya nsan ne kosoro no ade permission wo Nyankopon ho no aka te twedi ampon asase ya ensa enti mu no omu hye yase enti abosomsom ne akonfo som ne bibia no eye mofra to obi antimi ma waya abode foforo se wo tumi asin wo mu same me kokai chiro no me hu asem bi oba bi da me hu adwiri me pa Yesu na kan sa asem no obusia resuafo no mu di dachi no se mo hu ne begi machi eye wo ana yewe ne ba ko pusia pegya ne nsa se ye mea enso me ma me yare ma me nkohwe na ansa na Yesu se hwe ni o sofo ntumu da die mu no o sa na chi no o mfata Onyankopɔn ahenie enti me hu Yesu no me ni me fie Yesu abusumu hu obiem ya fa Yesu si aka ne ya genkwa amen Yesu abusumu hu obiem awurade nsira amen no onye okese amen enti no metumu nyina amofo se de ya pa kan no se de kyerɛ ne se no de osofu ntum dadie no san na ti no onye plom enti ebra wo do ho amanyame yi de se wansan wachi ono so behel na waye wakoma so ade amen na pacho my friend bi one next village a friend ko Fubonto osun ko person ko be kan ho wo so omra we akra ne atwuma die na na wodi no enti fa ne be kan ho na dom no enye kase hallelujah amen me do bibia ase se mate Nyankopon ase o mi enkate ye ne Hey, Bedaji. No, Manoy. Oh, you said the same. Yeah, Tianwa. Baba. Opa. Hey. Continue. Mama, akwa. Maifonya. mejo What is it? Andu. Me same no fana da ho sanu. Ora na me go se ko ewu apa so no. Efi ni pa yi ma se atwede. Mama. Katachi. Ibeye, what? Yeah, madam. Anye ye kura anye force. Katachi. Ade yanti ene ba ye. Wonui won say ye. Yade na ye ni sa. Na emom adanse a wo papa yade o sa me. Ehun adanse die na se ye de mi gasu ya me de mi die no. Sani ade. Yeah. Ni ta me fa do ba ye. Wa unu se wiemu nya. Katachi. Ibeye what? Ntu ba ye. enye nyameden Nyame dem wa. Yo. Bible says one fan free from ma wontimi nya hwe na Bible say ne man tampia so nyanya ansa o papa ma tene ho kura na 2 minutes Simam yenu. simam Yenu. lenka na Le o wi ngame ko. O di die tele china to wonu ni. enye nyameden someone Montu ni okuni twamwa oh yebe sawa hinja yebe sawa hinja ewo jelusa onya me sawa hinja no okuni twamwa adure obe sawa hinja ewo jelusa onya me sawa hinja no Mama, Abashawa, Hensha, Mire, Abashawa, Hensha, Jerusalem. Bible. I read me bomba. Somebody me second continue on selling. Break in the name of Jesus. To me be a tired here. Me break your yesterday. Amen. Some son inside the man in Nante. Break in the name of Jesus. Break in the name of Jesus. Sorry. Sorry. Go home with your Sorry. Cause my God is. Cause my God is. Sorry, don't answer. Sorry, why yesterday?
Yesu dimu. Onani montire. Yesu dimu. Onani montire. Yesu dimu. Fire. Ewo Yesu dimu. Onani montire. Thank you Jesus. Onani montire. Yeda wase. Afemi so sisi. Break emontire. Belele na tiada. Na sama ya de wo. Break na montire. Break emontire. Afemi so me sa. Nana nante. Nante Awurade ajo. Amen. Nana kasema goddess. Goddess. Kasema Kadesh. Kasema Kadesh. Kasema Kadesh. Nana bra onim. Afe bra. 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 Nana bra. Bra. Break in the name of Jesus. Break in the name of Jesus. You want something? Break in the name of Jesus. Anthony. Break in the name of Jesus. Afe osisi no. Break. Afe nana bra. 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 Hallelujah. Amen. Asate ntini na na menchire wasi empanyi si aboa ne ntakra ene ma ne yakasi takra bo ne ye dia afanyina mkatere kwa me bubu yi ule ha bo so ne akonfo nyina ba afie o be kanchi bia me dawo haya oba be jina wa keka on sensemo ma god is when you say ma god is when you ena me so le kimwane me tira me ne ho ye de kasai no ma me hu say nyame no awode na ba no bibi ye de ewo ni mu ti o se me ni oba yan ma ye de etena se na mpanyin so se abo akosi na bedwafo enene nyiwa ti mpanyin fo awu ye no ye ni ebukuru yi ye frɛ wo a eno ho nkomo ne eno wo ye de ba bidi baba he mo na di ti ama ye frɛ no no se be se wo de bo no ayo ya same ye dia asama kontin na kan anu anu ya ayaba no na nanse yimu awusumu wunyankopo amamwadi ya nensankire ne wankasa wo ya no wokuro mu hei aburu madwene ne menti asieso ena mafire mbanye mfuo se ye ntonsa mfire wo ne ye misawo ne ye wunu kwanya wo fa so wo yensankire ni ya ayame nwanwan fisa ye na anomo ayi akonfo ayi ene ye de afiti asie mi sei ko akonfo na ahwa me ya na wonso wodi bibi fufura bai me efira wama wa kire yasie ene anye no ano Bema same. Hwe ewiase no. Wo na abeto ye ne ebeto wo. Mo sansa aboji se beto ani. Da no ase. Na sebi previasa. Empanifo se kobi wo akobi to aso. Se de wo nam no sa pepe no oda. De wo hunu bi da no. Wo no opa bi ahwe. E de wo hu bi da de wo no ebura semfo. Se wo yosi na se wansani wu a esia ne be hu de wo wi abro wankruma. De wu le wo papa wo ye bi da. O papa okom ya ma odikosu ato ho okom ya kanche ya kosu anu hwanan ngoko nan kuma ya na sabe se awaba na se wo bi kotoge wabubu egu on ma enjen senkyere ne sasabro onko asemi ne ha no ko di kwa sane ya de dada so what ha ne yiwa no ha de wudi kata na acho mate asam na ye kan enka se mwa from se de wudi koku wuti asam na ye kan acho ni waka ho bia nka me ho ye pese ye kire se tete no na ye bodwa efra akonfo nyine wontem ha eba na o makom a ye se ja na ja furusuru na betom se ewuom ene first anka efra no bonfire ti ye pese ye kire se wo betumi aye so na nto obo ye be dia abusumsum no ni aba be di wunya menachi na ka me se kodi achi anu ya ne one konfu na be si akan yo ya di be si achi yo na ya hwa konfu ba ote
Yo, nananom ne mpanimfo edi kan be de Nyankopɔn da mase. The Yesu Kristo di so da mase. The tintin tie nya se me ni hwe ka. Na me se nyame amafa no be di machi. Ti de maka nyina mefo aso. Momo dwa no. Wadaya. Oh, Lady anyhow. Why? Na de me so me ka se o bibia. Kokoye. Na tie. Na ento wasum. Kame se nai. Tie Japan esi within cooking kimono. Dana so na to papa so say ya same. Ene da no be yemobo. Ye be mo hu se gale ne edua o ye friend go be. Koko ni so a ni die ya ekopem hu se de odi nkugo wo sa fa hye ne mo bia no ye ntwa wasu a ye sie na ne mo no so. Ene ye be ye obidie. Be mo hu se mframa hu na wuyi wo kromu ha no na afa ne ka wo be bre se ne baba ma ibe fufuru bi mo na datu wakura na say e challenge sa one ayi konfu ene bi na besi Akan ne ya bode uro na mashia na ya de wakwam konfu ana be kwam na oja afiri suraba na wonso wa frɛ Onyankopɔn na wonso woni na challenge awrade me bompa ye se awrade mo abasa nya kase ma utumi nya kase wo kuremo ma kromo afo nyina hu se woni awrade Nyankopɔn a odifu Elijah de o moto so mo ni ma hu ase awrade Nyankopɔn yi ma kromo nyina hu se woni ade a moto so a ade nyina di bo na wieye awrade me bompa ye awrade mo abasa nya kase na me fa nkonka kromo aposomfo ma utumi nya kase awrade kasa ahwode atwi akama odin mesre wo tumi ma wogya ne kase awrade tronsa ma kroman awrade tronsa ho kabalabalaba shabalabalaba mo abasa ne kase ma utumi ne kase mieni nkuni me nyen hye ya hinche wo Yesu di mo se wa kuni twamo a ya ba se wa hincho ya ba se wa hincho awo Jerusalem se wa kuni twamo ya ba se ma hincho awo Jerusalem awrade me bompa ye sra hoden awrade me di bedi atamfo iso na awrade ani monyama ka odin ewo Yesu dire mo awrade tere won say awrade mo abasa ne kase awrade ma wo jamlai mo aho adem lai utumi adidi atamfo so utumi a Moses di kwa akon na awrade wo twe dom di akra ma odi no awrade mo aho adem ne mrai awrade mo aho adem mrai kabalabalaba shabalabalaba bedi wo hine Israel nyame di wo hine ye wo nyame bi wo hwa ada ba ko pe no otimi ya adwuma eye ada wuku ada no anu ti ne fa ni kuku da paako ye wo nyame bi so wo hwa ada ba ko pe no no sutumi ya adwuma eye ada kwasi ada enti na ye fra na kwasi de oniama me mu se wasembi adani twamo ni anwade foforo bia mu ana me so ma Abraham nyame no adu ada ba wo nyame yeso ma Abraham nyame no adu ada ba wo nyame ebrada ba wo nyame wuku ada ba wo nyame yawada ba wo nyame efi ada ba wo nyame memle da ba wo nyame kwasi ada wo nyame aje mebo wudin awrade ani monyam nkan edin a odinfo Elijah do moto so no mani mo hu ase awrade na ade Shadrach Meshach and Abednego awrade wa mo hu owo me bompa ye e wo Jesus dine mo se awrade tronsa kakuloi fa sa kakuloi abrabo mo abasa ne kase awrade mo nyina hu ani monyam awrade makuloi hu tumia e wo Jesus dine mo awrade tene won sai awrade kasai kabalabalaba Action! Kromafwe! Michamu ina ndani mre. Aya mwamude ja tuzi na matemini. Aya bayi mbani mpanyi fosi.
afi bia fa shara he die no emre na sanso tinyambo chalo po bia emre pa kase so sanya munim no say ya home atumio say nya metumio akonfo mutumio emre ni grab na bagire time season we da monyase Bisa on kwaso. Kakabo. Enipania. No nyame. Ade. Pacho. Ekwaso. Minia ya busa kwaso. Manenkoi. Da bisa wona ben wo mo de manenko me ba ke wai. Ye ba ya kitane boni. Eye sami. Ma mlana. Ai sami. Wa ya die. Abrabo miensa. Ngobu no krodua emu a. Mo afumani se hu. Dabida. Ye na ye hu Kwa dumi ensa ne ye bebo no. Idi kan no. Akofiefi abayu aketua bi ama me. Me so me dia hu no bi. De to sumienu kudo ye. Ana mante. Dabi wo dia wonte. Samu di ode ma mo se mfloflo anti mu hu no we eye honhom ma de. De to sumienu. Ya dia wodo a ema enkora no. Ekoso kurodu ya ni mo. Ono sami. Ana eto ya de. Ede na ekoro da. Ahoko. Ahoko. Idini. De to sumiensa. Konte yime. Ni ya dia o ya de ye no. Eye sami no. Ene ede ma mo no sabe saye. No sabe sani. Sai same. Enunti sami no o mambofo. Wo se kudo ye oba hima. Sekuri nti mo mpe kwa mbi na mo fa ne faso. Nyesa nye. Yo no. Be makakabo. Ole be ma samwa. Mo ba samo kama me meti ase se mi bubu a me bubu ye no. Ni nyina afri same. Eye yade a wo yade ye ya. Mumie no mo antimi ansa ne yade. Eye same ya. Se wono no ena che dade yade ne ma no. Ena wo fa kuntu na se no be saaye. Se de be ya mo beje adi se wo wotumi ayaza na nanom ayi a chede ye. Na wo hu ntoburogu kure mu mankwada. Ni nyina wono. Konkon nyina wono na deba. Mate. Se panyi dwade wia na nsuo na nasa. Enti se di emeya ne se. Me entena ho anya hwan. Ma wonfa me se kan. Ya wo ne da ben. Same wo bia da ben. Wo be butukure. Okọ Meranti ya kan na mo kwa chene nsie mame na me oba ahima me de menanyi besifom na me hu kwanya me de ne befa so oba ahima ha wo nya meranti no kuda na me ni menu ya asamwa ye bedi a kire ni akofa no ya be kwa ko sisa wa ya mangofo oba ahima ye wakamate me alukwa ko fesa be no wo di hawa sadia ni se enyo anopa area de na no ye asa za go so no susu na me ya ma chi susu ha no din kwase asam e dia na asam e dia ba asam ya chu kristo oba didie ha we didi go furu si wanim sa we ye sofo so we ye kwan we wa furu su nti muta akra asrama ya no ya chu kristo oba didie e da na duru ho pepe ni kacha santri se dan duru waka wo so didi na to didi na tam wo se dan duru ho no mo a e na ye bebe na se wantu mi ameja e frusro amadia eni wo bete semanches eja wa no what wo ti na baba aden enna media me kan Satan 14 say ya wa bu mapu no misunu mu wato wo ti asam na me kan ni pa wo sisa ya kwama efutu e na ti wade me mfa futu ho o komposa kania say da bu afunu ya ti e bompa ye wa ha yati ya bompa wa ha ya yo wona bompa na de beti ya mienu se gina wujina ha pa wa mane ne se
So Bob behind me to me what and two back me. No matter what I do to gaze here, so what I say. Men and I imagine is a main shark when I say one Johnny. Now that I know why you're moving to it. I didn't hear Bizano. Who was the one Bizano? But I don't know first working with him. She. Huh? On the same boat. So wouldn't no man get it over him. You're about you were free. What's that? I'm American. What's that? I'm American. It's me. Mete you see a foot with that brano. Matra. Crash about to make a Jabisa. Who are what you can I do to get Yano? Men are more what I have the opportunity to watch here. Nonsense. Samuel. Ah, what is all? And Penny say, Unimua. Morgan. A cura will me, you are clear uniform. Bemasame. We are the original could tell with a Kurunemuana, a Musabida. I may come what you want to say, maybe I'm majority, so can who be, and I must only a gentleman. We tear what training and say, if you have one woman, can say more, you see the Uruson, or China, a basso. Bemasame. So young couple who were too quiet, Yadi were wanting her. Hannah was from a found. With them, you know. What could I hear? So, what bear may be a cocoa hanua, and could do some day. A very good for only betty and so be. So one more coin shall make a hammer. When you sing, I may be now person than a dear day. A cherry. Ain't he baby allowed Yaman or Warren? So I may do go. I don't go. And now as a friend. And Bebois. Mr. Well, Nado, Mr. Well, we see. Now, what China, what talk, pass to say, Kima. We did a near Koma, a sutra. When she annual, Yanya, we didn't need to do from Lucia, we say, Kim, and you need you out. Bemasame, come missing now. Be fimbre. She was a cool bro. Am I living free, you know? Would you want to free name of Mobile? Yes, I made him a crown way out. Went in there, so I won't pay you be a boy. Oh, I'll pay you business why a day. My uncle. The baby will be a Bemasame. The VCB a year. Now they are Sidama Tridian Pong. Penny for 1 Yamita Pancrono. Was why I become an infirmity when to me and Manase. No ever seen him 2 months of a day. And I don't see. Tell what you want. Aha, we send brother. We send Pabua. Yamia wow. When for the Jimmy away, I know the chair damn yao. Nakupon the warrior. And warrior, obeying in minute. We knock upon a Medinachi. To you to me, because I say, a free museum called Kena, you will quite when we were what a quite first to our woman. Was he a free museum called Kena? Missy, you will quite when we were what a quite first to our bedroom. That's soon a radia. Missy, what's in your Yasiano? What is your phone at Yaviana Najo? The Feriana, yo. That was the so. Oh, what did I put to me? You do up a shaha. You do feel really in Sumu. What's a new move? What did I and touch him to blow a choke? I'm not in the boom of the wood. If you ask your quad, painful say Jim away, I'm not the chair. I'm going to be in the answer. We never can't cross some. Kennedy, Sagini, any bone. Yo, I'm afraid of a penny cross yatias. Piao. Who was what becomes unfortunate? Here, Minas and Bianca. And I just ask you, I want to see a man come of focus. I let you go to
eda no eduru ho yesi de onimu te ene yedini se twono no ano eda na eduru akonfo mo meja ntom Kaka body and Mguasini. One we said, when Nimway said, you so Sakaba Ilimu. Obejina Habia, no Biawa, no mono. One was so fairly. What fairly every year. So, obey that. So, Kakabo, one elbow. When you said your own repala, who could not send you to make that home? Who made that home? When you said, when you said your repala, Abuatan. Abejina head. Monkwa. Abwa kwetere obeya kase sade ya ni a me kama kire mo ontime na ne dan chemo da bida sana ahwe aso age ne home na sade ya ni a ontime na akusi ni wi awe won wa pampam ebonko suago wanum wotachira madan hwe ne nkokọ meboa wo ya pampam slanda wa nim se wa accident sesa suma ni enfra same mame munyi same mame yakokọ Yo, Panifo, most master cofre, yes, Sammy. Waba, and Sanchano or Bedanadi, Katache, Mau, yes, no, yes, you, and you. What it? Yo, Eddie came with the trade and Punyan Copuanse. But I meant my name and man penny for you, Nancy. And son, I remember Yamia actually to me with Jaboya. But the same penny for you, come on, myself. In the name of Jesus! Mon come on, Numasam. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Blah blah meka. Oh, bye ma. Ani kuruma mo jasia. Ba ye kuro ibo le mo fa ncheme. Oh, no. Ya bo na why. Bye, ma. Adia, they say, we'll grow the animal.
I am Yana me the buy. Yana me sponsor. I didn't again say. Can you know what you did? Fire only one of the black. Baba, my inside. Continue. Video. I was what you found. I have a fast. What fast about? Because any pay. And I watch in a good so. And 1 year. And I'm a ditcher. As I told Holy Ghost, fire! In the name of Jesus! Holy Ghost, fire! In the name of Jesus! Holy Ghost, fire! Holy Ghost! Fire! Karina Sabinka! Aya atia kese ewo eyekromi enkura no so no mede hunam edi yare te se ekro ne eyamma peli na sanchode todo so no eyemi na te mankura ekwo enwa no Karina wa yasudi mama mi kai mama eye konfo enkatia eye ponanu nyina edesia no Look at me, the prayer camp. It's a jumper. Aha. Any a baby. Mr. Diano, no, actually. It's said, Ujina, Pui, Musia, necessary, a Basia, and then a babatin, a crowd fan, and a cuisine, and also be a macomsa and some car comfortable to omiti. Already. I never. Never. That's a free alcohol. If it's your queen and one. And even my maximum. Some baby. My way so I did. I did from ya when you had a chill. You could take me. You did no. And I was a bad ever came in because you are warm and I hope Papa. you know, man. What you mean, you I pass a medium. I go from behind. My far from behind. My far from behind. Come here. My far from behind. Yempeko bani a penitata. The away and them why Mejantum come. Mejantum near her. I know the miniatures of the mother. As a mouth. No one coming now. So my waja. So my wanyamija. So my wajano. Yeah, so my minyamido. Radie. Baby, I'm a crumb for us here. Now I didn't for me one. Wanyamija. Wanyamija. Baby, I'm a crumb for us here. No, hey, a person who won him when I'm now. Wanyamija. Elia Nyanko Ponetias. Amen. What if for Isaiah Nyanko Pon? Amen. Isaac Nyanko Pon. Amen. Abraham Nyanko Pon. Amen. When I suffer, would do a daddy as well. Some tremen sana se be baudia. Amen. Bible tessa would in your Jaffadum. Ready, I know Mlemau. I ready me Pejamesa.
na ɛna ne wabasa awurade sɛ me bawdin prince awurade mojan tombo yesu in the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. Last one. Holy God.